matika loke nia Tonny Omal Tonny Omal ti admin me Acholi Justice Forum an abir la councilor me palabe kal ila mo district local government komberi fara ti waga itien lok ma papat e chawade atika go duru bara Acholi ma chalo kaga pe pero ma wano tika woki ye Acholi yamno kaga ma ge war to twal endo komberi pitien lok ma papat Acholi gi dio yoko pin wako komberi kenen statistic me Uganda wajne Acholi kaga mala chan loyo weng ero ni pe kitwa pe bere miriwa wa meti wa po lwak ma megwa ni waramo lwen ikom lok eni kenen wa ripe kachiel kenen wa chung kachiel ma chalo kaka kenen Acholi mar la wore ka Acholi ripe gila wore Acholi ma ching la wore ilo malo kombere wa tiki jema pol ma waramo tiyo me lok kwa wa tiki ngom ma wa tikwere ma ka wa ker tij ma be chi kelo wa loga di tiro ma megwa ki lok kwedgi ko wek lok me waj kom ko wek lok me mero ki nen gin ma kela loga ikaka dano wa magiti kero makching la wuri il malo chungi la wuri kon ke nen etwer konye ke nen etigi kero ma ke konyo en kati tiyu ma be pikaka yin be mir nen ni yin piri keni tiyu gin ma pikaka ma wi dan bi po ke ikomi o we ko lok me nyego o we ko lok me tele we ko lok me lara ngom wa neno ni fonye ye wa mo ko chalo gin ma pira tek wa neni tich wa ma chalo gin ma pira tek wa ko dem chan ke chingwa Acholi kage tiyu kedgi ma be Acholi ye kaga ma tek ma twero gwa ko lobo ilok me gina chama ilok me fonye karbe ilok me tiyu tich ba miri Acholi tigi quality so ko duju ma mete chi a mete an chok twin wak ma chala Acholi ni wa tiyu ka chel repa be kinwa Acholi ma ti paju Acholi ma ti wogo Acholi ma ti ka moge ken kama unity ye ti ma tek pi Acholi daga lege dano weng ni inino ma inino duju kom ni na chiel tim gin mo pi Acholi karpi bang dak ya chiel tim gin mo pi Acholi chi wek wij beno poi komi ma chelo ngara chiel mo ti wek ka gin mo kati ma be yin bere bedi nyi gi kwan ni ngade beno tiyu ngado tiyu gi kuja amita po nya biga Omal Tonny abira nero wachon kibo benule tong ki cholpa